Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kumakhosi i-Kaizer Chiefs udaba oluvelayo kubekwa ukuthi-ke amakhosi afuna umdlali-ke oyi-midfielder kuyiqembu elilaphayana-ke KwaZulu Natal eThekwini i-Golden Arrows-ke i-Kaizer Chiefs kubekwa ukuthi-ke ifuna-ke laphaya u-Ayabulela Maqwele odlala-ke as i-midfielder laphayana-ke kuyona-ke i-Golden Arrows-ke njengamanje-ke iy'ngxoxo ziyaqhubeka between abafana besithende nawo-ke amakhosi. Siwafisela inhlanhla ukuthi-ke amakhosi iy'ngxoxo zabo ne-Golden Arrows zibe yimpumelelo amthole-ke laphayana-ke u-Ayabulela Maqwele-ke kulona-ke le windi lama-transfers-ke simbone-ke gijima-ke kuwona-ke amakhosi ngayo-ke isizini-ke ezayo-ke iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo subscribe kuyona-ke i-channel mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la nisale kahle.